Sanibona, igama lami ngu-Amathule. Sizokwenza amanye ama-triangle we-congruence postulates. Manje sesiyazi ukuthi uma unama-triangle amabini wonke ama-corresponding side ayalingana nge-SSS, okuyi-side, side, side. Manje womathathu ama-corresponding sides anobude obufanayo. Siyazi ukuthi lawo ma-triangle lawo a-congruent. Engifuna ukukwenza kulo mboniso ukubona ukuthi ngabe akhona yini amanye ama-properties esingawathola phakathi kwama-triangles okungasenza sizizwe kangcono ngokuthi lama-triangle lawa a-congruent. Manje-ke i-side side side iyasebenza, kodwa-ke manje sithini nge-angle okuyi-AAA. I-angle awuthi ngiyenzelana manje engikushoyo ukuthi asithi ngine-triangle lana enjena bese ngiba nenye i-triangle lana enjena. Uma sazi ukuthi le angle lena i-congruent kule angle lena, bese-ke uma le angle lena i-congruent kule angle leyana, okusho ukuthi ukulinganiswa kwakhona laphayana phansi kuyafana, futhi le angle lena i-congruent kuleyana i-angle. Ngabe singasho yini ukuthi lawa ama-congruent triangles? Buka-ke kanjalo ngendlela kubukeka kanjalo ngendlela engidwebe ngayo lana. Uma ucabanga ngayo ungaba nama-corresponding afanayo, ungaba nokulinganiswa okufanayo abe-congruent, kodwa-ke ungayiguqula phansi naphezulu kodwa ibe nama-properties. Isibonelo, uma ngina le triangle lana, le triangle lena enjena ibukeka ifana, ime ngokufana njengala ma-triangle lawo, futhi inama-angles afanayo. Lena le angle lena izoba congruent kule angle lena, bese le angle le ephansi ibe congruent kulena i-angle lena, bese-ke nale angle lena nayo iba congruent kule angle lena. Manje wonke ama-angle womathathu lama-triangles ayafana, ama-corresponding angles anokulinganiswa okufanayo, kodwa kucacile le triangle lena ayifani, ayikho congruent kulawa womabini. Ama-side anobude obuhlukile. Le side leli lifishane, kodwa leli bukele ukuthi lingakanani lide. Le side leli lifishane kunaleli, leli ngale kulawa amabili lifishane. Ngakho-ke manje i-angle ngeke uthi i-triangle inokuma okulinganayo noma okufanayo. Ingaba nokuma okufanayo kodwa hhayi ukulingana, noma inani elifanayo ngeke ifane. Ngakho-ke le akusiyona i-congruence, okusho ukuthi lena ngeke uthi ku-congruent lana. Asikhulumanga ngaloku ukuthi la ma-triangles lawa ayafana. U-AAA usho okufanayo, ithi ngibhale lana, le gama leli usimila usho ukuthi lifanayo. Le gama leli lithi simila, mhlawumpe ulijwayele. Le gama lisho okufanayo, kodwa ku-geometry izinto ezisimila izinto ezinosimo esifanayo, kodwa azinakulinganiswa okufanayo. Manje noma yini e-congruent ngoba inokulinganiswa okufanayo nesimo esifanayo. Uma-ke inesimo esifanayo nayo isimila uxolo, kodwa hhayi yonke into esimila i-congruent. Isibonelo, wonke lama-triangle lawa asimila, kodwa awekho congruent. Wonke lawa womabini a-congruent, lawa womabini ama-triangle a-congruent. Ama-side ayafana, lapho singathi a-congruent, kodwa-ke awekho congruent kulena ngoba inkulu lena. Uma ubukile lena inkulu, inesimo esifanayo, kodwa ukulinganiswa kuhlukile. Manje ngeke sibe ne-AAA postulate noma i-axiom
ukufinyelela ku-congruency. Bese ke manje ke sithini lana? Sithini ngama SAS, i-side angle side. Asiqale nge-triangle lana, sithi ngine-triangle eyodwa lana, bese sithi nginenye futhi, bese sithi lana ngidwebe enye futhi triangle lena, lobude lobo blue bulingane nalobuyana, bufane lobude lobu, ngidwebe lobude lobu nalobu buzolingana, bese kuba ne-congruent angle lana. Manje le angle lena kanye naleya triangle, kuleya triangle engiyidwebayo azofana, azoba nokulinganiswa okufanayo, azoba congruent. Bese uhlangothi olulandelayo lizoba nobude obufanayo nalolu lizoba nobude obufana naloluya, ngoba sazi ukuthi ama-corresponding side amabini azoba nokulinganiswa okufanayo. I-angle ephakathi kuma-corresponding sides azoba nokulinganiswa okufanayo. Singenza-ke noma yini esifunayo ngale yokugcina, ngalohlangothi lolu lokugcina, lolu olulana singalwisa phansi, silutshekise kanjena, noma silenzeni. Kodwa singaqala lana bese silutshekise kanjena ukwakha enye i-triangle ezofana nale. Kodwa uma sifuna ukuyenza i-triangle efana nale, kumele siqale laphayana, sivesane sivale laphayana. Manje-ke siyabona ukuthi kuma-triangles amabini anohlangothi olunobude obufanayo, olunye uhlangothi luba nobude obulingana nolunye, bese iba ne-angle ephakathi kwayo, lena yi-side leli, bese lena yi-angle ezoba phakathi kwalo. Siyabona ukuthi lawa ama-corresponding womabini anobude obufanayo, bese i-corresponding angle phakathi kwawo kumele zibe congruent. Ayikho enye indawo ongabeka kuyo lolu hlangothi lwesithathu. Ngesinye isikhathi bayibiza nge-postulate noma i-axiom, noma uma ibonakalisiwe ngesinye isikhathi bayibiza nge-theorem. Lokhu kusho ukuthi womabili lama-triangle a-congruent. Manje singafaka lokhu emathulusini wethu ukuthi sine-side. Manje-ke sesine-side angle side postulate, ama-side amabili ayalingana, bese ne-congruent angle ephakathi kwawo i-congruent iyalingana nayo. Ngizozama ukwenza wonke lama-combination lana. Kungaba njani uma ngingaba sibone, njengoba ngithi ngizozama ama-combination amaningi alezi zinto. Asithi-ke manje sine-angle, kungaba njani uma singaba ne-angle side angle, okuyi-ASA, okuyi-angle side angle. Awuthi ngizame lokhu. Kwenzekani manje ku-angle side angle? Ithi ngidwebe lana, ithi ngidwebe enye i-triangle, le triangle lena ngizoyidweba lana, lesikhala sami esincane sisele, soba nohlangothi olu-blue, uhlangothi lulodwa, bese-ke lana sinama-angle amabini lana. Uthi lana sidwebe lo angle lena, senze triangle yethu, bese sidwebe i-angle lena e-orange lena, lena phansi ngizoyenza ibe yellow. Asithi nginenye i-triangle, ubude bohlangothi olulodwa buzolingana. Sithi nginale triangle lena,
ubude bohlangothi olulodwa buzolingana nama-angles amabini kunoma luphi uhlangothi lwe-triangle nawo kumele ukuthi azofana. Sibheke i-triangle yethu njengoba kuyi-ASA kusho ukuthi ama-angle amabini kwamele abe congruent afane ama-angle amabini, uhlangothi olulodwa lufane ne-angle lokuqala bese-ke i-angle lesibini. I-angle lesibini lena yellow sithi iba lana, leyo angle leyo yesibini azofana-ke lama-angle lawa womabini. Le triangle lena usungayivala-ke lana ngoba ufuna ukwakha lama-angle lawo, ungaqhubekisa noma ungayisa lena kodwa kufuneka ukuthi wakhe i-angle lena. Kuyena ithi siyenze kanjena, ingaqhubeka umlibe lena, kepha sifuna ukuyenza ukuthi ivaleke. Uhlangothi lolu lulingana nalo hlangothi lolu, bese-ke lolu lunye uhlangothi asinandaba ukuthi lungakanani lona, esilibukile lolu, bese-ke nalolu lwakha le angle lena ozokwakha le angle nalo lingaqhubeka mlibe. Uhlangothi kumele lilingane naloluyana ileli ngoba uhlangothi olulodwa ngoba iside lilodwa laphayana yi-angle side angle, bese-ke lana uma-ke le triangle lena izoba congruent lana sizozama ukucacisa nje lokhu akusiwona umbonakaliso, sizama nje ukubona nje ukuthi imaphi ama-postulate noma ama-axiom esinawo manje. Lena le angle lena izoba nokulinganiswa okufanayo naleya angle lena, nale angle le eyelo izoba nokulinganiswa okufanayo nale angle leyana, bese-ke nohlangothi lwakhona luzolinganisa, kodwa-ke kumele lwakhe i-angle lolu hlangothi lolo kumele lwakhe i-angle. Ngakho-ke naloku ku-congruent, loku kuyana lama-triangle lawa womabini ayasenza isimo lesi esi-congruent. Singasho ukuthi a-congruent ngoba uhlangothi olulodwa liyafana kanye nama-angle amabini ayafana. Lana sine side lana sine side angle bese-ke ne-angle side angle nayo i-congruent, kusho ukuthi lana sinalezi ezintathu kodwa lena sibonile ukuthi angle ayikho congruent yona-ke, kodwa lana sisibonile ukuthi sinokuthathu esingakufaka kumathulusi wethu esibonile ukuthi lokho kungaba congruent kuko lokho. Bese-ke ithi sizame le enye yi-angle side lena-ke esiyenzayo manje, i-angle side lena kwamanye ama-geometry classes kwezinye izifundo ze-geometry ungabamba lokho emqondweni side congruency ne-SAA congruency njalo, kodwa mina ngikhuthaza ukuthi ungabobamba izinto emqondweni ngoba uyazikhohlwa. Wena sebenzisa le logic lena, uzibhale uzidwebe kanjena bese uzobona ukuthi iziphi ezi-congruent iziphi ezingekho congruent. Manje-ke lana siyabona ukuthi uma sinohlangothi olulodwa lana, uma sinohlangothi olulodwa sibe ne-angle lana, ama-angle amabini kanje, lena ibizwa nge-angle side. Nalana futhi sizama lana, lena inohlangothi olufanayo bese iba nama-angle amabili, kunalama-angle amabini nohlangothi, bese-ke ithi sisenze enye futhi i-triangle lana. Sizama ukubonisa lokhu ukuthi lana kuthiwa kunohlangothi olulodwa bese kuba ne-angle
bese siba ne-angle futhi, angle emele lo A lona wesibili. Manje uma ngazi ukuthi kunenye i-triangle enohlangothi olulodwa olunobude obufanayo kanjena, njengalena engiyidwebile lana, ene-angle eyodwa nokulinganiswa okufanayo, uhlangothi olulodwa nokulinganiswa okufanayo, kanye nalolu olunye, nale enye i-angle lana-ke. Isibonelo ingaba kanjena-ke la, yabona loku engidwebe phansi okubini loku green, kungaba kanjena uhlangothi lwesithathu lungama noma ikanjani, lungaba kanjena, lungama la phansi noma lume kuphi, kodwa kumele lwakhe i-angle leyana, lona lolu hlangothi lolu lwesithathu. Bese-ke lana ungaba sinanoma yiphi ubude lana. Uma sinanoma yibuphi ubude be-triangle lobu kuzochaza ukuthi loku ku-congruent ngoba ama-angle ayafana kanye nohlangothi lolu luyafana. Ngakho-ke nalena ichaza i-congruence. Bese-ke uma lena sesiyibonile senze yokugcina okuyi-side angle. Nalana futhi udweba i-triangle inohlangothi kanye nolunye futhi uhlangothi. Bese-ke kwenzekani uma sazi ukuthi kwenzekani nalolu uhlangothi olunye lwesithathu, bese sisibona ne-angle, bese kuba ne-angle. Okay, lana-ke kwenzekani uma sazi ukuthi kunenye i-triangle, ama-side amabini ayalingana. Manje-ke lena isibonelo, sizoba nohlangothi kodwa asina constraint, kodwa asina constraint yale angle lena elana, kodwa si-constraina ubude bohlangothi. Sizo-constraina ubude bohlangothi lana, sinalo hlangothi lolu lwesibili lana, ukuthi ngilidwebe ngenye indlela lana. Kumele ibe ne-angle efanayo ebukeka ngathi sikwazi ukudweba i-triangle lana engekho congruent, enama-side anobude obufanayo kodwa i-angle ehlukile. Isibonelo, ngenze le angle lena yaba yincane kunale angle lena, lama-side ayalingana, le angle lena iyafana manje, kodwa lo hlangothi lolu olu-green, lolu luzoba lufishane lona, manje awunawo ama-congruence lana, ngoba uyalibona lo hlangothi lolu alusalingani nalo hlangothi lolu olungalena, lolu esinalo ngale kule triangle lena esidwebe ekuqaleni. Ngakho-ke nalawa ngeke kube ama-congruence wama-triangle nge-SSSA, ngeke abe congruent. Masibonane.